abasi chigosori chia etamu entangani chacha kila se chinsemo au ase ekerengo kirigie chizone tokogenda sensemo ya getembe zone nigo chigosori chuchia nyara koba chigosori bulit kuregoro nilit kuriarera se chinsemo chia Kisii school abasi kongana barigani abana bo mwaka oyo borokirio mukyo nase chigosori echo ase gosori ya handball eskuri ya Kisii school amuna nyanchwa boys na baraske bosio kurwa getembe zone na gosoa sensemo area sub county. Sasa leta Alex Auma Yegero organizer getembe zone. Ase michezo ya wanafunzi wa secondary karibu yanste vitikoligoro. Ese vitikoligoro mtu wa cross country ya retobio handball boys and girls tukakora vya ase lero tubate michezo ya maminyako asa wanafunzi tuikire nusu tuamio kero ikabona ile michezo for 100 meters tukakora girls and boys kwa karibisa asogocha kwegoki akara tokorige ikuru myaka yetire kuru mayaga ntona ikere biwango tu awate before corona lakini kulingana na last year na sai tuanyoe boko imoka kwe biwango asa wanafunzi bago participate there endurance abana nkolemera libari nande kuminyoka emirimo y'emitano last year nto abwate abana bange bakomyoka emirimo y'emitano yakora mbabwate masaisa wikira bono iga ase ogosire tubantuka na athletics Kenya na handball federation ukabona imichezo ligete ni tena Kenya Secondary Schools Sports Association eyo ka handle na principals with school ase bona ukabona iga ase michezo yetu akor ndera togo ko manyanga kwenda ogosira no kitwana ogosira saba bali ba participate asaba bali ba nyara ko gago tunene